Hello everyone, no one loves one this KWTAL news video. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुंबई महाराष्ट्र Hanggang Mumbai tiga kam news on news hamra mo chuki video no phone lagi. Hanggi bisile ra video no channel channel tini first news ka Meheli no toy. Hanggi bo final video upcoming song ni bagi update ka Instagram post toy. To inform my upcoming song sampli unrequited love. Hanggi no khana man ma kina video upcoming song ni bu mong ka sampli. Hanggi bo final song ni record ka melody ka studio wo. Gabi ni kisa clip na ji. Kita orang kerana mana kita bikin KWTAL song no, kita orang bikin KWTAL song no bahaya nang komen kai channel tapok di. Dari channel KWTAL juga subscribe kai di. Anyway guys, ini text next news ka. San film production no to san mana boleh wedding te birthday rogo. Photography te videography kai hunai. Kita orang ni mungu scam kai jangan kau izin apa ro. Apa tu san film production kaisa community post kai kya. Kaisa saklai mu. Kau izin baru san film production ni video te photographer ni shawi wedding ni version nawi tongka. Cini thani kobang man kok ma phai shok ma kya. Moni bagi norok direct sung bai kok shawi confirm kai di. Mo cini official phone number. Kita orang kerana mana kena. Banyak sin text next news ka. Kita finally Rumi murasing KWTAL. Kita bini besani mu ka hemonto debarma ge Rumi murasing be hemonto debarma many congratulations ge pile ti probably wishes ka Instagram story te congratulations to both of you on your wedding day Didi and Dada. Cheers to the beginning of your beautiful adventure as a married couple. Sorry I could not make it to your wedding, sending my love and best wishes for a lifetime of happiness together. Date gelem ti pri rakha congratulations bye burinya thongmani. Anyway guys in text next news ka tam baby jamate khumlu thapor buzana na nai amno ti bobin latest blog tamni saka amni kisi clip nai na ji ang nerono kaisa kok share khaimusugo tamako khumale ang oplipro khumulongo thango khumulongo samungnang thangta a ge apro khoroksa ani subscriber bai ne malale ha ge malale hamba kaha kokna boba kisa picture na lagra do bai nang bai picture na lagra hi na lale ha bo ne mobile bai picture na ha ani mobile bai picture na ha gate picture na man pore isa video khaigra khaila ha rosi sini onklok tu khorok tha boys ko ke phaitango borok tha phaye kanile musa khaya do khorok sa burasi phaye sengna daka dikki rakhale ha daka rakhale hanta aro tama picture nai jonglai photo ro video rakhale hanta khaba ha ang haina o buras mo daka dikki khaipro ang haina video sa hana kesini mobile no si seye ota an subscriber khata bon mobile no seye tabok tama hosnai kokhlale ha hotoi kokhlaye yakung bai amo khaito hanta huthro और बाहाय पिक्चर नालाय और बाहाय भिडियो खाले hi गांगलन न बने मोबाइल न सही बखि खलाय म Kita orang kerana mana kena. Anyway guys, ini text next news ka. Tripura Bollywood te Tollywood hake kasih film industry songsa ka. Apa ni mung ka TV ya. Tripura Film Industry and Artist Association. Gak ni presiden ka Saradria. Te vice president ka Sarbili Debarma. Gak Tripura Film Industry besu kusuko kanan anu komen kasih hari. Te obno tita mowan show. Anyway guys, ini text next news ka. Bohu bus original music video kok borok song award 2023 rana kya. Gak o award ni bagai nomination ka. Shamar Debarma ni o zora yoi gan. Te Titan Debarma ni Khapurma ni. Te John Tifang Debarma ni Kovanjak bukha. Te Pintu Murasing ni Temamuani. Gak carta bohu bus original music video ko song award ni bagi nominated kha. Okay guys, ini bagi asal ng news video na jamu channel subscribe kaji na malai next video.